Siasa cia kaunti ya Tharaka Nithi no cietete na mbere kumata buria ntuku igwita na mbere muno kirigiti kia ngavana kaunti-ini iu bubu bumirite kiri mambura ja gucokia nkatho kaniseni ya PCA kirindi-ini MCAs bakuma Tharaka na bamara bakiendekithia Gitonga Murugara gutwika ngavana na bangi bakiuga Kareke Mbiuki niwe batere kujukia utongeria bwa kaunti iu giti kio bunge kia Mara kinya kionekete gukuchiria miario ya siasa na ntintikano antu ne awenga bananjoke no rete a siasa patika thore anto kumania na siasa yu Mati Mugambi ne akurikithia ni chani ya PCA kirindi ni mbari chia kiurani wandia mwembe kirigi chigo mbunge kia Mara kia thoni kia MCA Jones Kinegeni gakuota gucokia nkatho kiatho nigikia tongoria na nkinya migongo kuma gunto mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi barekinyia kenda gwitiga MCA gakuota antu babo kuona ni bo bakamua uria bakwenda endelea ende ndaraithiria ri no udakigoto taige kionde kweli na Holy Spirit na EAPC na PCA mtu akeja gupinga ugu akiuga akaomba kiatho giki gikithirikira ngavana Muthomi Njuki akuri mugeni wa gitio aratigira ringicia chaba kaunti ya Tharaka Nithi kaugo tukithiria kuringa siasa cia 2027 gaina tutethia runtana gutikethirwe kwina muchingi kana mubaka mwikire thini wa Tharaka Nithi wa gutwika kuri andu matigucana mana mangi thini wa community cietu so far thirikari yetu ithegirwe igwatanite kwambiria kathanga cheni kuthinginya gia njuku ubwe nyuma ya chiacha chegite kio ngavana mwanka 2027 kugwata mwanki na nkinya gukia kiririmbi gitagwoteka utukwana mteithie kwa utukwana bamucireria bakinuja batea utegwa na Reverend Bishop Mwadibura mambo malagwikia na tunapata support across the entire county lakini kwa antu bange badija kabero lenja bakaliyo kubebonka na tafadhali tutakwenda kusoka na alana ni bujente to yeji galaro tukula konge kuna maneno iko huko mbeo na mfano tu iko area Mansoro Wankioyo ketu NMCA ba kaunti ya Tharaka Nithi MCA ba gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe na baraba gichigo mbunge kia Mara baurĩtie MCA ba gichigo mbunge kia Tharaka kugwata Kareke Mbiuki mbaru kenda twika ngavana mwanka wa 2027 nemenda gukwela nego watatuka utetinda kwa janta to nenge antu Tharaka ntu aretia nake mwanka ndiye deputy speaker Gitonga ni etikiririe ntato inu kama tukwenda kwaria wicha akwenda gukuhakikishira kiothe ni kithiru lakini nchoba kwa maguta tukwenu ora Muthomi Njuki atugwatithanitie na Kareke Mbiuki Tharaka Nithi county nituona utongoria bune bwega na ikyo tukuga utongoria bune tukana buna mbere tutafurahia Theto ino chagite kio ngavana ira gwato imutumwo seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwenda gataya to Bishop Mwathi Tharaka kioto tiromba gitekia ngavana no tututikiona tukwenani na tutikari orongo na ndari ogunde na kirenga no kumbande na kirenga ya kuona ndi Bishop na ndikiroria Tharaka ora kaya bwenia bwera gitekia ngavana ikai Tharaka na kuburongoia mbari HMCA ba Tharaka barauga ibatige kwenderua wana bo mubunge Mbiuki na thiakero mbere kura nabo bakaja kwendia Gitonga Murugara kiri gichigo mbunge kia Mara na gichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe kwogu no agwora bakaomba kuthurirwa nani kuona ingina biburingie ndebe muno ukiringa Kareke ona nyuno utikona nyuno nkuwe no muyene kumusupport lakini yo tutikariga ni ubo bangi bakoromba ite mheshimiwa njiji ayo kumwamukireni igitara kinyara kwa mwa bukaru data bukamwa toma niyo timu tomba gurume MP wake sini ukweli kakuota otaburo riungaga na baba yao na ara Tharaka ukimuriungagia wanani ngana njinji na anke muriungagia kwa makosa ngateka tu exchange muntu imuriganirwa amwera muntu imbiyo amwera ntu bwachiere menyore kekero amwera mione kekero getiata mumara tuko pamoja ya ithatu amwira ndi gono kwena kwira bubunge wa mathatu ndendo ndekie ndinkinyara kureguru kenda nkwira na sauti mbega guigwa bwega
igachiacha chiongabana kiri gĩcigo mbunge kĩa Marachio bunge iragwata Mwangi mũchiacha agĩtonga Kaburu Bongo beranĩte na mũchiacha Orongi Hassan Kithinji bonthe baraithĩrĩtie gĩtĩ kĩa mũbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Mara mwaka wa 2027 nani no ntone nkwegwa taka iratũgiara wira ikũgĩtatia ikonyia 2027 ngero angĩkagia mĩaka 10 gĩntũ kĩrĩa kĩthũku mũno antu baingi batenda kwaria ukweli na nimbaragia uma kama ni mbaya ni mbaya nimbije ya kwa antu baija kwera mheshimiwa Bongo atu support dikamba na mitandao bakiandikana kambaragia ukweli. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Moambi.